kiume kingi ntuku ingi twitete na mbere na mubango jujo muri micereruku na mubango jujo ra withira wendete muno na weterete kenda jumbo kuthomithia mantu sa maingi zegi witi na mbere kiurimbo kinandi na kiume giki kiri mubango jujo muri micereruku tukagwatanira na Catherine Gacheri uria ni murimi wa ikwachi atutariria uria ambaire urimbo wa ikwachi na akarikia gwikia thokone akona mbecha ikitara mbere gutegera mubango jujo kenda umbo kuthoma mantu sa maingi zegi witi na mbere. Ibwaga sana mutegeri Oro TV tukinya mundene kwa Catherine Gacheri uria ni murimi wa ikwachi na ntuko na ru atuthomithia uria mbaire urimbo bwa no retana buna mbere. Catherine, ibwaga sana nuntu bo tugwata ugeni ajanja kwaku tujete kuthoma mantu jegie urimbo ikwachi na ka chips ge tayari naro tukaruma chips gamono urimbo bwaku bo ikwachi wabambiririe ri urimi bunda bwambiririe 2007 ndendelea kulima mwanga ndakinya nkinyite nandi na urimbo bwaku bo ikwachi niki ugo kuthura urimbo ikwachi na nkiona no chirigiri ni ntoya majani niki wonere urimi ikwachi ndonere uni kandi me ikwachi nonto ibyo nkuona ibikunditira baitene neki urimi bwa majani na riro kwande ikwachi gyaku na imbio tagaira ikwachi gyaku kenda umenya kigukinya kwando kana wambairia atekiro urimi bwaku bo ikwachi tega gikwachi ndona gikuma mutumi jo ijujo mbonagia gikwachi gikwa tayari gwita kwanda mundene na mbeu jezi wona giakara kiarita ritho gikwachi kiu agiukwira kinya gikandwa utikio gieterete kairi gitayari gwikira muthetune au angite kuma na munda jwa kwanda ikwachi tubati kubanganwa ate ikwachi uyu tayari shago kalima chukaringa yukathiria ntuku ithatu chukaringo ikariua ugatema mitaro eu nayo ukamea ntuku ingi ithatu arafu ntuku inya kaya ithano ukeja ukambiria kwanda ikwachi biaku na gikwachi na kio ugakianda uteruma gukianda kimirwo u ukatega gikwachi ukiande gikario ugikire irinyene gikario kirungio mitumi etegete iguru arafu ite ukibangaga murainine wenda gukunikania na nditangi weje na nditangi eku ugikunikana wikirite fertilizer ugikunikanagia wenda kwanda akabanga weje akabanga gaku ukimunda gatonyithia gikwachi kuma gikwachi gwita gikingi na fiti imwe kugi kuma gikwachi gwita gikingi bati uteja na fiti imwe amustari gwita kijo mustari kuma ki mustari jo gwita kijo jonge no ujo temena fiti ijere na nusu kuringana na uria ukurera gikwachi giaku kuna ndi kitarana iria kuringana na murerere jwa gikwachi kuna ndi murerere jwa gikwachi kuga mantu jegie mboleo fertilizer mboleo mono gwe ukaethira onoretie munda jwaku fertilizer utitumaira fertilizer nyingi no utumire kilo 25 farobo indi munda ujo ikirite mboleo na kwi antu ombira wathema mitaro ekathiria ntuku ing'ana gitumi nikio kuthithia u gitumi ijoenda muthetu jura jwamba gutonya riuga nikenda ririo kanda gikwachi giki gitikajukie gita rinene gukara nthiguru muthetu jothe na murute okay na nandi ukwande kwachi mboleo gwikira nuntu be kubungo kathire kwachi kire gakuna ndikenda mutaratara juju ngi juthingatira ujuku
Ruji wikaira nyuma ntuku ing'ana. Ruji no wikire wahanda ikwachi biaku jarire kwarite no wikire nyuma ntuku ithatu bitika ithi fertilizer ria wikire na mboleo nukumenya still mboleo ina mwanki no ukare igita rinene igita ria gwita gwikira ruji ukethira mbeu iri ku niorere na ndikio gituma tuga kithirie ntuku ya mbere ijire ithatu ugekira ruji. Na kumira una ndi kikwachi stage iwe ngi ugwikira ruji kiumira muthetune nuntu buku bungi buthithairie gikwachi kiumira muthetune wombote gukona kwithaira ribu maina ingi imono nugaira ribu maina kenda gikwachi giaku gikwa machiara ja mega kwi fertilizer ingi bwikaira gikwachi kiumira no utopere riu kwenda gutopera kana warega gutopera igita ria kurindira irio bati kuongera fertilizer iwaandite nayo kuma kiumo no utopere no urindire na fertilizer kana ukaugira na foliar field na gikwachi giaku giakara bwega. Na ririo kurima gikwachi biaku mbeu kana muthemba jwaku jwa mbeu jura urimite muno kagita kau konthe urimite ijuku utumira mithemba iriku mbeu tura gutumira kwa kiambiriria ndere uria twatumaira nkirigasha yaringwa imbeu igwitwa sangi twambiria na sangi na asanti na ndi mbeu ekwera ntumirite kaingi na inya ni asanti na sangi na serekea na ndi mpambiritie kinya urimi bwa serekea jayo iji irimu ndene thai na niyo mbeu iu gwete ni serekea. Na nikio thura mbeu iji ni mbeu chionthe withita wichenchanaia imbi utegaira kenda ithoko kana imbi utegaira kenda uchenchania mbeu ntegaira kuringana na mbeu ire gumba maciara ja kubua. Catherine inkuona ikwachi biaku bithongi muno lakini kwi mathina jara rimba kurukaira kiri urimbu bwa ikwachi ja ugona ndi ja murimi mathina jara ugo kurukaira ijariku jara jo sumbura buru kumari igitari rionthe urimi ikwachi katombo igansumbura muno. Na mirimo iriku ingi na ribu maina ribu maina igwata mabura ribu maina igwata mabura na kiri urimbu bwaku bwa ikwachi nandi bita na stages wakinya semoya ikathithirwo numbirire burindaira gwikira muthetu gitumi kia gwikira ikwachi muthetu ni mbio twikaira ikwachi muthetu kenda kiumba kumatia na kiaumira gitikaye iriua gitumi kiria gituma gikwachi gikirwa mithetu nontu uria ugikira mithetu no gikamata inya bwega. Na ikwachi biaku nukuona biechinche rangi na bitina marao gitumi ni mbinate abikinyite na ndika gita kariku abikinyite stage ya gukura. Na ndi bitigeria ukethwa kana kwi bungi bukathithire mbere ukethwa au gikinyite na ndi no kiewe ukiumia kingi kimwe kigatemwa mathangu jaja gikanywikia ruji wau gikanywikia ruji gikwachi kiri kiendereaga kumata otu na kichoke kiumirie uria umba kwinja ugwe kirega guchauka kuna ndi urendo mbire gikwachi kiatema matigiti ketha woro ari gitiketha woro. Mataratara jonjo ketha ikwachi jithajujuku jwaku na ndi murimi no utumire ndhitangi kana ukenja na kamuti lakini mono tutumaira ndhitangi. Kamunda gaku kang'ana uju wandite mbeu ing'ana ka wandite ikwachi bing'ana ndandite tukunia turia twa kilo 50 tukunia twiri na utegete na ndi wiketha na kuringana na uria ubimenyerete ukona jamba gwita ikwachi bing'ana gwita tukunia 25 25
na utarite na maguri ja thoko thai murimi agurirwo ate mundu murimi thai gikwaci kina mbeca kwi ukuga 35 na kwi bakuga 4,000 kuringana na aria ugwe wi murimi bukagwatanira wono no kuona thiku ite kuraja na o 90,000 ciaku ai urimbe ukori nkona igitumi kiria bwendere ni mbio ibwaga sana gacheri nuntu bora twetithia kirurimbo bwikwachi na nkwigwa ndagwirwo muno na ni urimbo gutethia ona ri ugukurukiira mathina kibu nkuona ta kwira uga ukurekana nabu no bwendete mbwendete muno mutegerio weru TV au nio twakinya muthia jwa gichunji kia mbere kia mubango jo murimi caruruku tugichokera kairi twachokera na mutaaramu wegi urimbo atutaririe bwega uria tukamenyere kwachi gitu kana uria tukomba gwitania na mathina jari murimi akurukaira ugeta kuraja mubango ni murimi caruruku. Ibwaga sana mutegerio weru TV tuguchokera kairi tugwatanirite na murimi na mutaaramu wegi urimbo bwikwachi na turi ampempene omba kuri na thatu mpempene na ikwachi lakini mutaaramu aria agatwira uria ikwachi bi utonyana na mpempe na atuketha narua tuma kurima na ndi tukethe. Karibu sana bwana Kiogora. Thank you bwana Kome. Yes. Na twambirie urimbo bwikwachi twambairia na kirurimbo bwikwachi na ndi nuntu iko mutaaramu urimi bwikwachi mbere mawambanairia na gutara mbegu inthongi kingi ukethera thithiritie munda jwaku utara mbu bwega cia gwikira mboreo na kinya ukomba kwithirwa ukijurima kurio chumba kwithwa jukiringwa irio na jwikira riera ri thongi gikwachi giatonya tirine kiendaga into bira kienda kiumba ukura na njira njega. Yes. Kuona gacheri arimite ikwachi bia bia thongoma muno na imbisiri ire kuthongomia gikwachi siri kuthongomia gikwachi mbere mairo kethirwa rerete tiri eku nuntu jambo ria ira bekagira ya ng'ombe nyumba kwithirwa ikuriricirio bira bikwendeka ini ikwachi riro rikia kwanda na mborea ni taekatetheria nya kunyianyia acindi irererwa itirine na acindi rirerikia kunyianyia ni thaira gikwachi nya kikiomba kumata bwega na murimi akethirwa aikenera maketha ja maingi na ja mathongi. Yes. Murimi na ateomba kumenya mbeu injege gikwachi gwikira murene jwa murimi uromba kwamenya mbegu iria njega gikwachi utega previous kana kira kingi wandite ura giakari kethirwa wandite asanti na kuringana na igita rira turi thaici kwina variety ngirere jire ikomba kumiria mirimo igukuranga na kinya maciara ina jo ja mathongi kou arimi abakara bakiurithaeria na bakomba kwithirwa bakiereithwa bantu ja mbegu iri kwija cina maciara mega na ikumiria mirimo. Yeah. Mutaaramu Kiogora ndingigwirwo muno tutaririe uria tukanda ikwachi na uria mtoko twakimenyera na kimate bwega tuone mbecha gikwachi mbere murimi akianda tubati gutegera season urekari tukethwa tukionaga mbere twina vision tukameja nandi mweri twitite jo 5 ka mweri jo 8 gikwachi kinde thondi na kyo munde na bitithira biebi bingi thokoni ka biandi ni arimi baba ingi igita rira komba kwithwa gikianda kurio chana ndi murimi ujo na akiandire kabere ara kikiomba kwithirwa andire December January kacheri ukiandire ndakiandire December tariki 24. Good. Na au na thithiria timing yenthongi kuona ndi no kuona thaici gitirimite good market ya mbeca. Yeah. Na kingi kirombere kwithirwa gichiumia na kikurwa na mirimo kurwa na area na kumba kwithwa inya gikifind irrigation nuntu ikurarite inya na inya muno kwithirwa roji ruria gwikirirwo kung'ana na rutikumba kwithirwa rukithukia fertilizer ira ciikiri nthiguru na kacheri nkona naro guketha na naro imbije kiondo gatonya lakini mathina jara kurukite mbona twina mutaaramu no muurio urombo kuthira mathina jara kurukite ki kurima gwa gwikwachi mutaaramu mathina jara kurukirite. Yes.
bibumaina nintatisaga mono. Mang'inyo ja gikwachi gikiuma jakagita na kinya rimwe okuruki ikwachi nyomba ukibiumaria nukuona still biena mang'inyo. Ndenda kumenya utethio mpumba gutetheka ate. Bwega sana Gacheri kiuria kiu giaku aruo gatetheka bwa mbere makwe king'inyo kira kigitaga gikwachi rira kiarikia kuma tiri-ini. King'inyo kira tugitaga kirindi na gichungu twagita katwo kasha grafa. King'inyo kiria kwi ndawa ciitherwo ithondeki cia kuringira na tiri-ini rira kiarikia kuma na ndawa iu yendaga ikaringwo mathaa jogoro. Kuna ndawa ringa gikwachi kiuma na ndi gikwachi kiarikia kuma tiri-ini irio turikomendaga murimi akagita atia akeja akiugaira na ndawa iu nuntu kang'inyo kau keja kugita shoot ka kanyamu karia kaumirite gakwachi ija ikagitira aja kuna ndiri iyo tuga arimi bakeja mathaa jogoro nuntu king'inyo kiria gikarija mwamba kija kuria utuku gikaringwa ndawa kenda gikiumira kiaringithia ndawa iria gigakwira au runene ukithira au iguru. Iu nio thina imwe iria mbiji womba kurwana. Kingi kiroka arwana kio ni mpio. Mpio ije twitaga blight. Kwina mpio ije twitaga early blight. Early blight nio igwata mathangu na ming'eng'ene. Late blight nayo yomba kwithirwa ikigwata mukia kana stem. Gwitikia ni unga gweto stem na ithaia late blight ithaia kithangu na igacoka ikaithia muguku. Kune inyeu ni tuma gikwachi kanyara. Of course. Kikambi ukona kine irocho bia brown in kara. Na au nio twambairia kwira murimi ambirie kugira ndawa mapema rira gikwachi kiarikia gushoot mathangu jaria kenda jomba kwithwa jakirigiria na mirimu ere ka fungal infections. Kingi kiragweterera igatombo. Katombo kawiko mbizi kamburimo karia kasumburite kagite arimi baikwachi guku. Katombo ikira kingi kiombete kwithwa gikiagia arimi baikwachi kabisa na kira mpomba ku recommend kira arimi baikwachi ubati au jajo na ndejo andi ikwachi ujo igachokwa ku kairi ande gintu kingi ukatande ko igutha kwina mwimbo chenchani ande gintu kingi no ande mung'au no ande mpoka indi agachokia family ya gikwachi aja kairi na ndi kuga family ya gikwachi agachokia into tabiku agachokia gintu ja ngojeti agachokia gintu ja karate kirasi kiu iki atibati kwithirwa agichokia aja kairi ethirwa akiumba kwanda o mung'au no ande junde mpempe cia kuria kainya cia ng'ombe kenda at least joe wa blake na ituga kinya munda joingi agatombo mono akeja na family ire nyaki kwina thara kwina nyaki itima no ande biria na baby komba kwithwa biikara miaka 7 kana nkuruki kenda magutho kithiria gatombo kabisa. Mbere uiraga untu kau kiogori nkuona Gacheri na andite mpempe na arandite ikwachi nuntu ndi gweta mantu za into mwanya ku mpempe na chutethi ulimbo boikwachi Gacheri mbere katuge athithitie kilimo biashara nombite kwithirwa akinyia thina cia mpio nuntu gatega spacing yewe kuma kwijaja mpia ire omba kwithirwa ikigujaga ire amba kugwatwo impempe ici ciina aja then inya guketha kwina pest ciumite guntu kungi ciejete mundeni mpempe ini ukomba kuthike mutete kurwa nae pest ire kingi nuntu ikilimo biashara Gacheri akomba kwithwa akiona matija ng'ombe kwa mpara akomba kwithwa ng'ombe kingi Gacheri akomba kwithirwa ena mbeca mpempe ciina mbeca no mbeca kinya cio gikwachi kiaita production ina aijande yengi akethirwa akiumba kwithwa na kuona inya ku mbeca kwa kio twita kilimo biashara na mono Gacheri no atwire aje imbije kwina thina tumiunde itwanyire no gatega o athithietie to portion yo Gacheri ima no mbite kwithirwa akithithia biashara ore bateria kurithia nene mutaramu kwina gwikira kwa fertilizer kwa ikwachi mutaratara za gwikira fertilizer tutarire kuma kiambiriria kia kurima mwanka stage ire kinya na ndukaga na intake ira fertilizer kaire na niri kuitumaira mono kirikwachi wega sana bwana Kome bwa mbere riria murimi akwanda ikwachi na mba gutema mitaro eje ara gatigati tugakeja fertilizer no eje na DAP kethwa ni atumirite last time atibati ucokerio no atumire 23
kana 17 icha kwambiria iu icia kwambiria na fertilizer iji twira arimi bakaungania na product ingi ithondeki cia gutethia kunyia acidity ya tiri rira kungania na fertilizer. For example kuja twitaga osa granules no ungania na fertilizer kenda rira gwikira yomba kunyia acidity ya tiri okay na kinya ku increase kimera kiomba kuongera maciara nkuruki. Kingi kira tugaga kiwikiri bo fertilizer ibati gwikirwa mbere murimi anda akamba utandika fertilizer rainine iwa kagitatia akaanda ikwachi kenda gikwachi gigituramiri kiambia kura fertilizer ere riti ngotikia gacheri ne uthithagio na baraba ingi ura bathithagia betaira gikwachi gikauma bagekira fertilizer leo bakarinda kionde kairi mbona ikuniko thogo kabisa mwanka mathangu giakuniko kaura kinyoro no system arimi batumaira ende oni urampomba ku recommend murimi utaramu bura bwega kuthithia mitaro agekira fertilizer leu akarinde gikwachi kiao gikwachi kiu miri kiuma kiu ikambiria kuria na rira kiambiririe kuria no gikomba kuthwa giciara mapema na kethe kuria yeah na ethera kwi mathina jangi nandi arimi bakurukaira kiruri mbobo ikwachi yatuma ikanyia production yewe ijajariku na imbitombo tumira tukona murimi otetheka. Challenges ingire cikire urimi bo ikwachi kwina kaginyoka kagetagwa leaf miner. Leaf miner gatonyaga mathangune gachora jakaramu ikapiti achora mapu eguma meru gwita Nairobi gachora mapu na rire ikwachi biarikia guchora mapu ira beyond ikwachi biu bigakura bitekinyetie kwa ubi kunyirwa lifespan na bia nyirwa lifespan production iketha itubirigori ikemwe ketha araketha ngunia kana ra 20 agaita ngunia 50 kwa hiyo ni hasara kwa hiyo kikakanya pest kana tunginyo ithina kingi kira kina thina imunda kwithira jwe na acid ni tumaga kimera gikaremo kuria irio kenda kirera kira kikamatite kwa hiyo murimi na bati kwithira akiomba kumenya tiri yewe urekari na bati kwaraniria tiri yewe yeah kingi kira kiomba kwithira kina thina imirimo jampio iu ni omono itharo ithina kiri urimi bo ikwachi ntiere gwata mathangu jakarungura kinya no itume okethro tikumba guketha nyambi kana mbi kwachi kwina rira murimi akuikira roje kwi mathaa jara jetha jabu ija gwikira ikwachi roje kana no ikire anytime gikwachi rira kiarikia kuuma onto naja gwetu itutumaira irrigation murimi nombe kwithwa imikira throughout throughout the day bunka kigiatungana roje kethe nyume ntuku ithano acokeria roje rura kairi na ara rukitire atia ara kunyontere na izone kwi zone iri buza ikwachi zone chiringana acio nonto gatega naja nteriji ciarugirine kuma na ara boga mutindwa ndeu kwi muthetu jo muthongi mono type we muthetu ni tikairia wandi bo ikwachi na kinya environment kwi ikwachi na ndikenda roje ikwachi kenda roje na muthetu jo no nuru muthetu jo no nuru na jo kurekania na kwi muthetu jo ra jo gwata na o kiri kwa hiyo nda muthetu jo ra jo kumba kuthwa jo kirekania no tugitagi kimata ora tiri karia atia tiri yoroi kacheri kwi muntu gutegete thana ina kuona oro kethe kwachi gikithongi thai na imbecha nayo titakunenkerwa kone nya biashara be kuchwo thai umbo mwa device ata kana mataro jara umbo mwa alienda kwambira ulimbo bwa ikwachi oni mpomba ku mwa device atayarishe munda kuleo athuranire mbeu inthongi achoke one ataramu ba polimi jawe kiogora amutarame uria omba kuendelea na urimi nikenda akomba kuona maciara ja mega kiogora yes na ndi tukirikirie mubango joja murimi caruku na nkugiro monoro twitithia mutaratara jo mwega jwa urimbo ikwachi nimbije kirurimi mantu ja maingi ja kwaria tutirike naru aririe murimi uro kwenda kwambira urimbo ikwachi murimi uro kwenda kwambira ikwachi jo murimi ujo ature aja mwira kacheri athondeke niunda kuria na kingi athingatire utaramu bunde twariria na
mono itwira arimi bakurukira kibati nontu itwita tukitana ikundi mwanya mwanya na tukiriungaira arimi mwanya tukibathomithagia urimi buria bwagirite twabategera mirimo twabategera uria bomba kuongera maciara na kinya twabaa mawaitha uria bakomba kwithirwa bagiketha maciara ja mega kou bathingatire utaramu na bakona mbeca na rume gatirigete turumia mbeca Ibaga sana mutegeri oro TV nuntu bagwita na mbere kuthingatira mubango jo ja murimi saruku kenda jo kuthomithia mantu ja maingi jege witi na mbere au no twakinya muthia jo mubango jwa kiumia giki jwege urimi bu bwaikwatie tugwatanirite na mutaramu Kiogora na murimi Kacheri agututariria mathina jara kurukite ki urimi bwawe na baitere ona ki urimi bwawe na nya mathina jara arimba kurukaira bwana Kiogora akumba kwithira akitutariria mubango murimi saruku mbitawa kome kinywa Murimi kiri urimi bwaku bwaikwatie menya atiri ike moya munda ekuwezaga ukwibwa nkumia 100 na ukigurero o nkumia kiri magurija thoko na ciringi 3,500 murimi aigwataira ciringi 3,350